Ekitabo ky'okuruga eshuura ya 27 itambiro ry'ebitambo by'okwosya n'ebintu byaryo. Kandi ryakora itambiro omu munyinya oburingwa bwaryo 5 obuhango bwaryo 5 embaju zoona zingingane obwemi bwaryo bube 3. Aha nshonda zaryina orubija w'amahembe 4 ago mahembe gabizuranwe naryo orushwekye n'emiringa. Oriheshere ebyokuyoreraho iju ryaryo n'ebyokuryoresa n'enyabya n'ebyokuyihuza enyama n'ebyokugwisa omuriro. Ebyo bintu byaryo byona obiheshe omu miringa. Oriheshere ekintu ekishobokiine nk'ekigoye okiheshe omu muringa. Okiheshere ebifunga by'emiringa 4 obite aha nshonda za kiina. Okite ahansi y'omuguno oguhinguririza itambiro kiruga ahansi kihike rwagati y'itambiro. Kandi obijere itambiro emigambo omu munyinya ogishwekye n'emiringa. Egyo migamba yaryo gito omu bifunga ez'embaju zombi z'itambiro ebe y'okurihekyesa. Orubija omu mbaho omunda ribe omurangara barikore nk'oku oryorekirwe aha rushozi oru. Eby'orugo rw'obutaaho. Kandi oryakora ekibuga ky'obutaaho aha rubaju rw'obukizi bwa buryo orugo rube orw'emikingo ya kitaani oburingwa bwayo 400 aha rubaju rumwe. Orugo rugire enyomyo 20 n'ebyina by'okuzita 20 bibe by'emiringa. Ebyokuhanikaho ebyahari ezo nyomyo n'obufunga bwabyo bibe by'efeeza. Kandi n'aha rubaju rw'obukizi bwa bumosho orugo rube orw'emikingo oburingwa bwayo 100 enyomyo zarwo 20 n'ebyina byazo 20 bibe by'emiringa. Kandi ebyokuhanikaho ebyaha nyomyo n'obufunga bwabyo bibe eby'efeeza. Aha rubaju rw'oburengye rw'izooba narwo habeyo emikingo obuhango bwayo 50 enyomyo zayo zibe 10 n'ebyina byazo nabyo 10. Orubaju rw'oburugwa-izooba narwo obuhango bwarwo bube 5. Emikingo y'orugo rw'aha rubaju rumwe rw'irembo ebe 15 enyomyo zaayo zibe 3 n'ebyina byazo nabyo bibe 3. Orundi rubaju rwarwo narwo rugire orugo rw'emikingo ya 15 enyomyo zaayo zibe 3 n'ebyina byazo nabyo bibe 3. Kandi irembo ry'orugo rugo rugire omukingo gwa 20 obuhango okozirwe omu myenda ya bururu, eya bujwa, eya karari n'eya kitaani gutyarizemu amabara gacwereriine. Enyomyo zago zibe 4 n'ebyina byazo bibe 4. Enyomyo zoona ez'orugo rugo ziteebweho obufunga bw'efeeza ebyokuhanikaho byazo bibe by'efeeza n'ebyina byazo bibe by'emiringa. Oburingwa bw'ekibuga kyona bibe 100 n'obukiika bwakyo 50 embaju zoona. Obwemi bw'orugo bube 5 rube orw'emyenda ya kitaani kandi ebyina by'enyonyo zarwo bibe by'emiringa. Ebintu byona eby'obutaaho n'ebyokubukoresa byona n'enkondo zabwo zoona n'enkondo z'orugo zoona bibe by'emiringa. Kandi oryaragiire Abisirayiri bakureetera amajuta marungi agashekwirwe omu mizeituni ahabw'okuhemba gaba gokwasa etabaaza obutoosha. Omu ihema ry'okubugabuganiramu enyuma y'omukingo ogukingiire ebirikuhamya hariho n'abatabani babe nabo baguma nibashemereza etabaaza egume neyakira omu maisho ga Mukama okuruga omu mwabazi y'okwitsya omu kasheeshe. Kibe ekiragiro ky'ebiro byona eki Abisirayiri bashemereire kworobera omu busingye bwabo bwona.